ukubonga kakhulu kwi-Eskom Foundation ngomnikelo abathe bawenza la kungakhona la kuphela bewenza iSouth Africa yonke but ikakhulukazi la eKZN bayenza iminikelo enje nakwezinye izikole ekubongeni kwethu sizokuhlanganisa nokuthi isimo sezimali kuhulumeni kuyaziwa into eyaziwayo ukuthi asisihle hayi emnyangweni wezemfundo nje kuphela kuhulumeni jikelele isimo sezimali asimile kahle hle okwenza lokho kubaleke kakhulu ukuthi uhulumeni ubambisane nemphakathi uhulumeni futhi ubambisane nosomabhizinisi abahlukahlukene ekutheni kufezeke izinhloso nezifiso zomphakathi olidwa yiwo uhulumeni lokho okwenzeka ekhaya namhlanje kulesisikole kubufakazi bokuthi ukusebenzisana phakathi kwezinhlaka zikahulumeni kungeza nemiphumela emihle njengoba sibona nje la ekhaya sibonga kakhulu ngokuthi nje uEskom ukhombise ukuthi awuqedanga kuphela i-load shedding kodwa ufaka isandla kwezinye izinto ezithuthukisa umphakathi sibabonga kakhulu uma besifaka isandla ezintweni eziphathelene nezemfundo ngoba kusizakala abantwana bethu kakhulukazi ekuprovideni i-infrastructure right conducive noma elungele ukuthi ngasetshenziswa abantwana bethu ngoba siuhulumeni angeke sikwazi ukufinyelela ngesikhathi esisodwa kuzo zonke izindawo siyalwenza futhi uhlelo lokuthi nasi isikole esisihlonza njengesidingo esiphuthumayo sokuthi silungiswe noma sakhiwe njengoba kade esho nje uBhungane ukuthi ngabo 2006 kwaba khona ukuthi lesi sikole sihlonzwe njengo number 1 mhlambe kwi-infrastructure list ye-district siyalwenza lolu hlelo kodwa lisuke phela liqondene ne-province yonke okuthi ke sisalwenzile lelo hlelo kube khona izimo eziphazamisayo ngaphandle nje kwezimo zemali kodwa kuba khona izimo ezingaphezulu kwamandla ethu njengokuthi nje uhlasele izikhukhula ziphephule iroof kwesinye isikole iphele ngakungabikho lutho bese uthi mawubheka esinye obusicabangele ukuthi uzoqala ngaso ubone ukuthi hayi lesimanje isidingo saso sesiphuthuma like izingane kufanele zifunde kusasa ingakho kwesinye isikhathi ke kugcina sekuthi i-priority list yethu ilokhu ishintsha ngenxa yezimo ezikhona kwi-province yonke siyazi kona ukuthi uthina sisuke silapho kuleso sikole sisuke silindele ukuthi asilungise isikole ngoba le pain yokufundela emaklasini mhlawumbe angemahle kahle hle ipain yokufundela kuma mobiles isuke iziwa yithina sizwela ngabantu bethu abafunda kulawo ma conditions anjalo and thina sisuke sibuka lokhu kwethu futhi vele ngoba ikona esiphila nako insuku zonke kanti elsewhere eMsinga eNkandla eMtuba ehluhluwe kukhona izinkinga ezikhona nakhona ezibhekene nawo futhi umnyango wezemfundo ingakho sibonga kakhulu othisha omkhulu